Rajko Vidaković, trener košarkaša Zadra, napravili ste sve, imali ste zaista jednu vrlo dobru utakmicu večeras, ali eto na koncu ipak pobjeda otišla na stranu Zagrepčana. Što je po vama presudilo? Pa je, jedna jako teška, nervozna utakmica, mi smo znali koji je ulog. Cibona je odigrala jako loše prvo poluvrijeme, mi to nismo iskoristili da odemo na veću razliku, da završimo s većom razlikom poluvrijeme. Dozvolili smo im da se vrate i malo sam previše izrotirao, međutim ušli smo prerano u probleme s faulima. Ramljak i Ivanov, Dija nije mogao nastupiti na zagrijavanju i osjetio bol. Tako da smo u tim izmjenama malo se pred kraj pogubili i kasnije nismo mogli naći pravi ritam. U drugom poluvremenu smo i mi i oni zaigrali malo bolje, bilo je dosta napadački dobro, međutim obrambeno nismo mogli naći rješenje za njihov pick and roll igru sa Blessingamom i Šarićem. Kažnjavali su nas, stvarno se vidi da su dva ekstra klasna igrača. Što god da smo napravili, probali smo ispod bloka, zabili su tricu, probali smo switch, igrali su pod košem, probali smo iskakanje, odmah bi dali pas dole. Što god da smo napravili, oni su to riješili. Vidi se da su kvaliteta, da su prvaci ABA lige, međutim čestitam mojim momcima na završetku jedne od najtežih sezona u povijesti kluba. Na kraju smo je završili ponosno, završili smo je sa dobrim fajtom, sa Cibonom i to je to. Hvala gospodine Vidakoviću i eto puno sreće i u idućoj sezoni.